Izikhalazo zethu ngezokuthi thina esilapha ku diaspora kasilalungelo lokuthi sivote lapha esikhona, okutsho ukuthi abantu ababhalisele ukuvota kumele bahambe ekhaya bayevota ngosuku lokuvota. Kodwa ke uhlupho lukhona ukuthi ukhetho lolu liyabe lungomvulo alukho ngomgqibelo. Besifisa ukuthi ngabe ukhetho lungomgqibelo ukwenzela ukuthi abantu abasebenzayo abalapha eSouth Africa lakwamanye amazwe aseduzane lapha eSADC bahambe bayevota. Osokusenzakala khathesi ukuthi abantu sokumele baqale ukucela emsebenzini emakhiweni abo ukuthi mhla ka-30 kuyabe ngomvulo bengabi khona emsebenzini, njalo ngolwesibili kulilanga lokuthi baphenduke bengabi khona emsebenzini. Sicabanga ukuthi mhlawumbe abanye abaqhashi angeke bakuzwisise lokho, kodwa ke thina njengenhlanganiso ezilapha eSouth Africa siyazama ukuthi sikhulumisane labaqhashi ukuthi bavumele izalwane zeZimbabwe ezibhalisele ukuvota ukuthi zihambe ziyevota mhla ka-30 July 2018.